HETNA BELAP Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote Tuni November ni sim somni ko ni khuwa anytime sa kon Thusoh ki mu ho Manipur Pradesh Congress President K Megha Chandra in asaina achun India block lam kai hon New Delhi mun Manipur girls su thip mahina ting a ki phinna abol do hi ati hichi ki phinna a hi alliance lam kai ho jang pang do hi ati Manipur state sunga hi main symptom 2023 ni ko apa na chu do ni chana meitei Kuki gal hi tanglo wa chil hazing a hi Manipur government in gal hi iti asu thip go hamtin Megha Chandra in do na abol in a hi India sunga lam kai tum chom ho in impi sung hi han apolam hi zong le ki hona achil ha a chamna am sa ding thu a sezing a hi Hilla tu ni chen in ki khelna ompoi ati Megha Chandra in asaina achun Manipur ami pi ho thu government in angai pon hi chiji achun nam te ni ka din mun hi ho asi che che hi ati chule school college le internet ki khazing na chungap phamo asa na thu aphona ban a chief minister N Singh na sata in demna abol in hi India block New Delhi a ki phen hi angul hungding kalkit sung hi ding in cha umta thulur khachun ase in hi Mizo National Front MNF in Manipur State Sungam Meitei Kuki gal hi N Singh zi ahin Chief Minister Palmun Akun Haina Bohan ati Mizoram Rajya Sabha MPK Valer Vena in Manipur a President's role ko hi hanti a anasay na ban a MNF 10 Chief Minister Haina Bolding a ano a hi Hetitu hi MNF General Secretary Media and Publicity Pan Thusoh mi ho akimupina asay ahin aman asay na achun N Singh government in ato ading azopon Manipur sungals in zo ethnic community ho gan thaina asang vartai ati in hi Central government in ato ading zo lokhat in Chief Minister Demun ato zing hi agang theipena avet tup de angai e ati MNF lamkai pana seina achun vanoi le sinami pi ke vai homna gam lempen India in human rights asu usitna how in tampia ki su sin hi thasik umta hi ati hichan alhunna chunga state government ke mo sa ta na chunga demna sang ta bo in hi MNF lam kaipa jo chate kilong khatta adin khom aso pi ho hin ho vem biding a hi ati chule aman Mizoroma umhon panathei chana chang hi han kiloi khom na hi zongle panathei chana panla jingting in ten na zong abol in hi Eastern John Kuki Jo Village Volunteer Information and Publicity men a press release ki so do in asaina achun amasa nan pi ngai lu zo se kaza naw la ka ngai lu naw salam ka himbol ovin chule Christmas ahun nai to kilon in Christmas che bai zong ka himbol okin ove tuni ko ahun ki sainom le ahun ki sanum chu hele nam gal nei kal uhi kum khat le hlako aul hin to kilon in nam sunga chandan u ahun ki ve in chule ahun ki hol in a hile adi lo thil tam pi mu do in an tan hi hitokil hanchun nam ngailu amun mona volunteer sampi in nam gel kho na zal in pan na sata in anakela zongle nam sung ju do nam sung cha baina ding to gun ne inna na alai u hi wangse akisan je chun VVVE je hon no mo ka sa naw ka hempong ubin hi Hitokil han athu ong ki holdung zuile thil dan ho ake dung zu in Michael lamza thang chung ahim nasata en mo kisan ahilla nikho khat ting le nam ngai lut na hin nei nan te tin anaki vezing in hi hilla nam ngai lut na nei ta sa in nam pi sumin sile nam pi su mang de agyal ta azin ama hi dunya ki pan akimun muna a ahin kho chanla na dinga thupi hong ki ne hitan chule koitebang ama pampi le ama to thumam akimu aki holdo amle achunga action khoutah akila ding a hi tinjong he sana hong ki ne in hi iam ta koitebang chunga ki sei joilo le na asa la hong ki mat do akimu do kha le VVE jek chunga themo achan thelo ding chule ama aman monzo se ki po chi ding a hi ati Government of India to ceasefire nei NSCNIM 10 Sangji Kho Tamenglong District nga pansa Jalengrong United Front JUFT na bulu vin hi NSCNIM 10 hin Sangji Kho JUFT hi November nisim samne lugup ni khuapat achu bulu dinga anakigong jing uchu November nisim samne lege jing ka achu ki kapto na no umhi akiti gamsunga se so ho
adia Rongmai Naga People's Organization RNPO RNYOM le adang hon ki kap tu lo ding a tipna abol wang wa chu ki kap tu na chu an chi la piu hi jahni chun sangzi dolang lamdang meile longsai khu hon ki ho khom na an nei vim hi group te ni hi gam sunga om sa lo ding thulu na abol vin hi chule NSCNIM le JUF ki kap tu na lungdam lo va san in jan hi khochun none khomana nupi hon lampia ki zotna ne uvin hi chule ginchan umta thulut ki muchun asaina NSCNIM le JUF ki kap tu na achun JUF kadar khat athi e akiti Mizoram a jinglai galzam hozo se gamgin chin mun ong lai khana sa ding in Mizoram Home Minister in Thusoh mi ho het sa in hi November nisim somni lege 2024 ni ho in Mizoram Home Minister in Myanmar akol hi han Bangladesh chule Manipur akun galzam hozo se gamgi chinmun ong lai khana koi khom ding abui pi jinglai u hidan Thusoh mi ho henga he sa na ahin nei in hi Mizoram a galzam ho bui pi ding high level committee hon indigenous internal displaced person ahin ban a Chairman Zong hi Home Minister ke Sabdanga in asai ben a Mizoram a gala torzi a hung galzam hozo se sarkar in mun khana koi khom ding ki ngai to jing ahina ban a Manipur a ko na hung galzam ho Mizoram le Assam ki ka mun ong lai khat asip tu mowa sa o hidan thu zong he sa na ahinei bekin in hi Hichito ban jomin Bangladesh a ko na hung galzam ho jong Mizoram CADC muna sa ding a to gon chilhasing ahi dan thu zong ain he sa ben ban a Myanmar gama ko na hung galzam ho na ding mun zong kam ong lai mun khatna angai to jing lai u hidan jong Thusoh mi ho henga he sa na anei bekin hi Mizoram Home Minister Sabdanga in asai ben a munchum chuma ko na Mizoram a hung galzam ho hi mitom ngai phasa khat le sarkar in zong azo chana anave kol u hidan thu ahin he sa ben ban a galzam ho zong ama ho ke todal Thainading ovana to zong agom pi u ahidan jong het sa na hinne kin hi ga he be thei kha chu Mizoram Home Minister akona report ki modung zu in tu dimuna Mizoram angal zami akigomin mi sang som li le sang thumle jasagi le somgi le get a hi in am ho se hi agam kai a ki khen u dung zu in Myanmar akot ni mi sang som thumle jasagi le somgup le li a hi in Bangladesh akoni mi sang ni le som li chule Manipur akoni mi sang ge le som hin in hi dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chebe